Nasema hivi kwa sababu this week actually nimekuwa na mkutano na principals wa hapa Kiharu wa day secondary schools, na wametumiwa circular mrefu sana kama ya page 100. Ati hiyo circular inasema serikali inataka kujiondolea mambo ya capitation to a tune of 9,000 shillings, na from January wako na mpango ya kuongeza school fees za day secondary schools by over 100%. Nataka niseme nikiwa hapa Kiharu kama mbunge ambaye yako National Assembly, hakuna mtu ataongeza fee ya day schools kama tuko hapo kama viongozi. The tenet of a growing economy, kitu ya kwanza ni human capital. And the basics of human capital ni mwanafunzi wowote mwenye ametoka familia yeyote, mwenye ako na uwezo na hana uwezo, wapate nafasi ya kwenda shule. Na kama kuna mtu ako na fikira ati they are testing waters to see kama wataongeza school fees ya day schools from January, we are telling them, kama ni pesa hakuna, muende mkate. Hata by elections zimeisha, zile mlikuwa mnatumia pesa. Sasa hiyo pesa mlete katika elimu. Zile fedha wameweka ya renovation katika maofisi kubwa, waache hizo renovations, walete katika elimu. Lakini hakuna mambo ya kuongeza school fees ya day secondary schools. Tagwithania andũ aitũ, kana inyuĩ nĩ mũrenda bithi yongererwo? No mwenda bithi yongererwo? Na ndĩrauga tondũ kaingĩ ndĩrona no ta niĩ ndĩraria ũhoro ũyũ, ni kama tu pengine ni mimi naongea hii maneno ya school fees kuongezwa. I am saying, hata kama hakuna kiongozi mwingine atachukua hii maneno na apambane nayo, mimi kama Dede Nono nitafanya hiyo mambo hata kama nitakuwa peke yangu. Na ya mwisho, mimi nimeshiriki katika by elections in my first term pale Kiambaa, mpaka nikaregesa hii msipi yangu mara mbili kwa sababu ya kukotea huko nikifanya campaign. And therefore nimeparticipate katika by elections kule Rorie Nyandarua last term. But it is the first time that it is happening in Kenya, ya kwamba wakati kuna by elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma, na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders. There is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association. Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. We have to keep on recalibrating, building the fabric of our country, and it is very unfortunate that the same money we pay as taxpayers can be used to actually bring disharmony among Kenyans. Na pia nataka nikemee, mimi nimepigwa na tear gas pale Keno hapo awali katika kanisa, na sio vizuri. Na mimi nataka kuuliza wale watu wako katika uongozi, we can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches. Tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Tuachane hiyo mambo ya kutumia nguvu sana na nguvu ya kujipiga kifua, kwa sababu raia wa Kenya ndio wadosi wa Kenya. Na ya mwisho, ukakaraja ngonegerekanya mugakwa ga waka studio. Na pole sana daria na ihenya tondu gukire na aria aige, na nigwenda go support my brother Karanja kwa jia studio na yako amani uhari okujetha nigwenda kwa jia na ngiri 250,000. I'm actually told it's 300,000, not 250,000. 50 na ito. Tondu 50 icio ciuma cia kimaetia tubange twina gikonyore. 50 ndegi ora twi ha. Pigieni makofi mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wonderful. Tuthiete wega. Studio ni turakaire tiguo. And thank you very much mheshimiwa Ndindi Nyoro for even your very wise remarks and
aya konyore twitire andu aya a uku nwe kimende ni kuhehoera haraka. Yes, very nice. Andu acio umete kundu kugwika heho Kwi heho. nakuo kwi irio. Na naigua hena mundu urathire kuu Kimende Yes. araiga wira wa ice cream. Kundu ngithie gwetia kanywa njiuge ati muko na ice cubes wiragwo cieke nyuwa-ini kiu. Ya twina andu a Kimende na shifu wa kundu kuu ena kiheo kiria mena kio ni tondu marigithio haraihu. Makofi yao tafadhali anapokuja kutusana zawadi yao. Karibu sana. Nigwenda kuwa mweka undu mugeithie thiini wa rutara mwathani muriaga inyuothe. God is good and all the time. Nini ndetwo cifu wa kuma ku Kimende yetagwo Joseph Kamau wa Njoroge kana wa Mamu, na ni ngugietaga cifu Kamau wa Mamu kibindi-ini kia Murio, na inde member wa kibindi kia Murio ni tumusupportaga na njuge maundu maingi ni marie na tumire Kimende guka gwikira uira na njuge ngugitumwitaga kana bani tondu andu agwitu Mombatha, Eldoret, ngugi niwe wa mbere guka guku Murang'a gwetha miaramano na Ngai akamuteithia akagia na miaramano iyo, na ndarari na protocols iria ciikitwo ati na ngugi itu mugeni wa gitio na waheshimiwa itu na supporters ciothe mwitikirie ndigathi na protocol iria ingikigirwo ni gukihuthira. Njuge ni tukenete na ni tukite nigetha ona ithuĩ tumusupport na maundu maria akoretwo agika guku Murang'a miaka iyo ni tumonete na agatukenia muno nginya tukoiga katwagitumire mwana witu Murang'a akinorie Murang'a gwitu kuhinje, no thutha uyu ni acokete akaigua kiriro gitu ni okite gwitu na ni tumuonete orona ithuĩ na ni marugama haha akire nyumba kuria amwe moimite na ku Kimende. Ni undu ucio ni tukite ni gwenda nyina wa Ngugi ukorwo ugiuka hanetha tuheane kiheo gitu ithe wa Kahihia sister ya Ngugi wa Njiko tiothe meguka haha mbere. Twina chifu uria wari kuo Ngugi aciarwe kana uguo ni amwe kana ni kari kana karemi kana gatari karemi ukai mukuhiriria haha Wanjiko wiku Haizo no uke nyina wa Ngugi ukorwo Haizo uke tuke ati acio angi murugame na iguru tugukite twi bathi igiri kuri iheo imwe citu ci bathi-ini ona ni muonire riria nyina wa Bureso akinyire etwo ni maitu erwo amenye andu aria mekuruta mirigo iyo bathi-ini uguo ndiguka haha njuge turikie kaundu kana ihenya na aya angi tukite kuma Kimende no ko ni murugamite rugamai mukorwo mu in solidarity na ithuĩ rugamai tugukite makiria andu igana no na ithuĩ no turi andu ni tutwaranaga na andu mokaga kumenya tauni ikaire atia uguo mwakiona ta maria nyinyi aria angi mena guku tauni ni mokire kumenya onaguo Murang'a kuhana atia no aya ni aria makiririirie na ni andu ega ona acio ti oru no haria adventure imakiririe njuge ni gwenda Wanjikweha Wanjikweha haha uyu ni sister ya Ngugi uyu ni muthuri wa itura wa Ngugi uria urugamagirira Ngugi itura wa nyumba 10 uyu niwe chief wa tene etagwo Paul Bote Muchai uyu ni muthuri murata wake etagwo Mungai niwe mwana biashara center itu uyu ni mutumia uria umwe wa aria mamarerete ni murata wa nyina wa Ngugi na njuge ni twakena muno na mwenderere kunyitirira mwana witu tondu undu uria wiho ni ati guku Murang'a Ngugi okire kamwana uguo tukuonagio haha agituika nginya na wa kwendwo andu aria mareha kibindi nao kia kunyihia hwai moigaga ati mundurume atangiendwo ni muiretu kana ni mutumia ndangihota kumwenda uguo muiretu wanyu nyina wa Bureso akienda mundu witu agituika wa kwendeka na agituika na kugia na uikaro guku na nitukenete mwenderere kumunyitirira no na ithuĩ nituramenya haha tiho akinyite ena future nene na in future ona nyumo akumuonera maundu manene hihi twahota ona ithuĩ kumutunyukithia tucokie na mucii no ni tui mwinake muno murathimwo muno Ngai amurathime na mwende ngugikuhiriria haha nigetha unyitithio kiheo ni maitu bahasa yo ni bahasa nditu tunyitithanitie family andu aitura na angi matumanite studio ni gwakwo na ni December ni aroka na mucii haria ngikorwo ekwamite twina supporters aingi mwena wa mucii no tukumusupport maundu make manyoroke. Asanteni sana.
Wonderful. Atumia nĩ mũngĩarigia rũkemiro mwerwega. Wow. Rũngĩ. Rwa gatatũ. Rwa kana. Mũtikĩrĩ kĩna rwa camba ithano cia kahĩ. Wonderful. Na gĩkonyoro nĩ wega tũthi tũkĩraga andũ o ũrĩa kũrathi kwagĩrĩte. Yes. Ciana cia Ngai in our presence twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa waya wapi makofi yake. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo 90k Kamso. 90k Kamso. And of course tuna Joy wa Macharia. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũrũme wapi gĩrĩle Joy wa Macharia nĩ ũndũ wa Jaba. Tuna mũndũ ũgwĩtwo Bote. Bote Njogu wa Bote Njogu. Kuna nĩwe ũcio wapi makofi ya Bote. Mwena mũrage wa Modern Furniture Pacific. Nĩwe ũcio wapigie makofi mazuri. Very nice. Nĩ mwarĩkia rũĩ rwa Bote. Hũrai rũngĩ nĩ ũndũ wa mũrage wa Modern Furniture makofi. Asante sana. Tũrathi tũgũkũ ndĩrakwĩra gũtirĩ mũndũ ũtegũka. Very nice. Yes. Yes, sir. And because of time, my brother, twina andũ angĩ ndaigua nĩ maragũthũka so that we can proceed. Kindly, Yes. because of time. All right. Because of time. We invite our senator. Ndaigua senator ena ihenya. Wapi makofi ya Karibu sana senator mheshimiwa wetu Senator Jonyoto. Karibu sana. Negetha akĩheshia mũcibi. Karibu sana senator. Na negere karaja cia studio. Karibu. Thank you Konyore. Thank you Goni. My brother Mheshimiwa Ndindi Nyoro. No ikiambia na mwena igo na Ngugi wa Karanja. Na mutumia waku na family yanyu, my brother Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa gũkũ taũni Macigo. Mheshimiwa wa Kanyanyiri Green City. Atongoria othe me gũkũ kama wa ndutu ndagĩtarĩ na inyuothe mũkĩte. Mwathani agocwo. Ndukigeithio na mũrigainĩ mũnene githe nĩ Jonyoto. Asanteni sana. Niona ni ndoka gũgĩgũkwĩra congratulations. Na mbere ngũjoini ũgĩcokeria Ngai ngatho gũtwara nawe mĩaka 15. Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ. Dada Sara nĩ ũrĩa ngwendete kũria tondũ maũndũ mau mwamaria hau nĩ ndigagwo kana nawe kana wĩ ndagĩtarĩ ũtoĩ gwĩthondeka no ndakiuga ina ciana inya ndamenya we wĩ ndagĩtarĩ ũĩ gwĩka maũndũ marĩa ũrutaga andũ arĩa angĩ na Mwathani akũrathime. Nĩ ndikwenda kwaria mũno especially tondũ Reverend Maina wa OTC haha ahota kũndotera ũru na ndingĩenda gũthũkia maũndũ. Ngwĩra congratulations once again. Na niĩ ndĩ na maũndũ maingĩ ndĩrenda gũcomoka thiĩ handũ ngwenda gũthiĩ tondũ itũra rĩakwa nĩ inene rĩa Mũrang'a nĩ ndĩrathiĩ handũ hetagwo Rwathia. Na ciaria mwacoka kũrĩa Kĩmende mũgeithanie. Asanteni sana. Leo niĩ Ngugi ndĩ na maũndũ maingĩ lakini ni vizuri niongezee kwa hayo ndugu yangu Ndindi Nyoro amesema. Masomo bila malipo tuliachiwa na mzee Mwai Kibaki. Uhuru Kenyatta akaja akaendeleza. Na mimi nakubaliana 100% na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kile ambacho labda mheshimiwa hakusema, tusiwe tunasema ati serikali iliyoko, tuwe tunasema serikali ya mũndũ mũno wetagwo William Samoei Ruto. Tukamũgweta na rĩtwa tondũ ũcio nĩwe ũthũkĩtie bũrũri, nĩwe ũrenda kũrehe gĩthomo kĩna kĩu nĩwenda gũcokia kĩ marĩhi cukuru-inĩ. Na nĩkĩo andũ atĩ moiga atĩa Harambee Harambee. Githĩ ndimwĩraga mũndũ ũcio nĩ kamũcoroge kainũke kana gatikainũke. No niĩ tikio ngĩgĩũka, lakini nataka niungane na ndugu yangu kwamba sisi na Mheshimiwa Ndindi usiseme uko peke yako. Sisi tutasimama kusema kwamba ni lazima masomo elimu bila malipo iendelee. Kaukage na no Ndindi agweta ndũngĩkinya handũ ũratũma thigari ikahũre andũ kanitha-inĩ. Kou nĩ kwaga ona kwĩrigwo nĩ wewe ũgacoka ũgathiĩ ũkaiga Bwana asifiwe. Siku nyingine William Ruto akisema Bwana asifiwe, tutamuuliza ni bwana gani unayezungumzia. Manake sisi Bwana Yesu tunayemjua si yule wa vita kutuma watu kanisani wakashambulie waumini. Now we want to be very categorical that today
William Ruto and his government with Governor Sakaja sent goons and askaris in civilian clothes washambulia kanisa, wakatupa tear gas kwa kanisa. Tunataka tulaani kwa vikali. Na hivyo tutiweketa siasa nono wega tumwire. Tuliona William Ruto akijigamba pale ati akianzisha barabara ya kutoka Rironi ati kwenda kule Mau Summit. Na modode mweto mwira ni wa maheni. Sijui kama mnajua vile alifanya. After launching that road, in fact before he launched, alikuwa ametuma mtu aende mahakamani ati yapinge ujenzi wa hiyo barabara. Na kwa hivyo tunajua yule jamaa ambaye ameenda mahakamani kusimamisha ujenzi wa hiyo barabara alikuwa ametumwa na William Ruto. Sio kwamba alienda kivyake. Nimrona mahani mamodo osio. Ati doka kumuhigorera bara no ne ndomete modo athigotine kufinga ethade mwiraga tigane modo rathia igotine bara no igia katia no igia thina mbere. Uongo wake tunaujua, na kwa hivyo sisi tutamtaja kwa jina, na tunajua vile alifanya wizi wa kura, lakini tutigokete kwalia maundu mau na sorry ne kanua goni no ti kwega andu aitu moe kura ni mukoya kura aria matari. Kwa hivyo mimi nafika hapo ate mwajera harambe ate harambe no gienda nyoka ekue na dikana shoke omiurage na matubeke mayo na mundu ucio Mheshimiwa Ndindi Nyoro tumugwetage na ritwa tukagweta niwe tondu thirikari ni yake. Nie gukinyia hau ngugi ni indo ciakwa gutumira na thimo na ndigũtinda ngianĩrĩra ni gutumira nego kwira ni cigana ni guciona. Asanteni sana. Tuthina mbere kunyithira njamba ĩno na ngoni tukena ni kiheo gĩaku kuma Murang'a. Asante sana. No karia wangenirie nako muno ni uthoni wa Mũnjaruo. Ni uririkanaga? This is my engineer Oluo Chesa professor. Ati omoka introduction maigaga engineer professor. Waugire ati andũ aitũ makaiga huyu anaitwa Njoroge. Hii ni hii. Na huyu ni huyo. Ni huyo. Na huyu ana duka kubwa sana ya viatu pale Gikomba. Ndio. Na maudi tamasio. Thank you. Kwa asanteni sana. Bwana Yesu awabariki. Thank you sana. Tapigia Senator makofi. Gekonyora gwishia leo we want to move with speed. Yeah, very fast. Madhano marathi we are slightly behind schedule. Yeah, time is bad. Kwa hivyo leto kwa aria tugwita ha. Yes. Me ario especially gwishia maundu maria riu me ohoro hari yori. Ni wahutio wega ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Yenda. Senator Nyoto. Very nice. Riu tukuthiete tunyihitie meario. Yes. Nigetha tugie na mweke wa kuona kanyamu ga gwaka studio ya Muthuriku. Na riu ri twina foundation. Twina foundation to riu kumia batia riu. Yes. Yenda na twina maito twendete muno. Yes. Ugwitwo Mama Sako. Karibu sana Mama Sako mahali ulipo, nigetha ugiuke nawe ugatuteithia gugiaka studio na tuguthie na ihenya because of time na turiona aini aingi muno aria megukoro magituinda. Karibu sana Mama Sako. Makofi yake tafadhali. Oh yes. Thank you so much. Brief remarks, the contribution, and then tuthina mbere wega. Asante sana. Thank you. Karibu. Oh yes. Mugeni witu wa gitio Bwana Karaja na family yaku, Mheshimiwa witu twendete muno Ndindi Nyoro, Mheshimiwa guku tauni Honorable Mashigo, Honorable Grace City, na ithuothe tukite andu aguku. Ngai witu ni mwega, Ngai witu ni mwega na hindi ciothe. Ni niendete